Yen satwa yang unduk kepi dan kelawan jani ngudes rasa hidupe mebalik kuri pidan tiang pulas di baline metikah pelase yen ongkap ilihin ban koran jaga sube kanggo sahestate mengipingan dong dedari ane jani kasure spring bed kamar asik kan pileku bikul kal ngintip sing juari nanging udah kewah pula sesebilang wai saling kekal ngidang tiang ipiang dedari pragat satu mengipi ubar memedi yen ipi dan kena gerang kena indang nasine jan gelekang di ageting rembulan martiang nawang rasan beceleng galungan nanging nejani abe kambing abe guleng ada meuyak-uyakan ngemasin tensi tiangnya ngemenek-menekang rasane uyang-uyangan bidang mula kewah kal ngalih ajeng-ajengan bidan berat itu pengalih-alih-alihan aneh jani mebanding liu pipese ada di subane pipese ada malah tiang tusing dadi ngajeng apa ane jani kasure spring bed kamar asik kan pileku bikul kal ngintip sing juari nanging udah kewah pula sesebilang wai saling kekal ngidang tiang ipiang dedari pragat satu mengipi ubar memedi yen ipi dan kena gerang kena pindang nasine jan gelekang di ageting rembulan martiang nawang rasan beceleng galungan nanging nejani abe kambing abe guleng ada meuyak-uyakan ngemasin tensi tiangnya ngemenek-menekang rasane uyang-uyangan
lekewah kau ngalih ajeng-ajengan. Bidan berat hidup pengalih-alih alihan. Aneh jani mebading liu pipese ada di subane pipese ada. Malah tiang tu sing dadi ngajeng apa. Dia di kantor di jalan dijegen. Debes sangat ngajak timpal jek besaling curengin. Pada ngalih makan bang pianak miwah kurenan. Pada ngelah kewajiban dan akibat pedirian. Nyangut di harap atasan nyelekang timpal elenangan. Dari supir demet dengke yang ngarang muatan. Iya petani demet jajal hujan yeh kecoran. Iya ningra kedadi dagang begarang langganan. Apa buen di kantoran miakan ngarang kedudukan. Pada ngalih makan ragi sing hidup dia. Yang megai dari selos jalanan mula uya kepusan. Jajal hujan yeh kecoran. Yen ningra kedadi dagang duyut begarang langganan. Apa buen di kantoran miakan ngarang kedudukan. Pada ngalih makan ragi sing hidup dia. Yang
kaluas mekuli kal ngalehang ilo rejeki lo kanggo wangempu pedidi deeng sap ngaenang pianake daran nasi kalain beli mekuli dengaden kemumai jam itu beli subuh megedi jam 5 beli berjumah dini de kadena beli melali beli ngerti iloh ibu jumah berdiri ngantiang sepetekan beli mekuli uling ngetuni yening luas nganginang kesideman karangasem beli sing demen macem-macem lo yening luas ngajanang uli bangli ke di metro beli sing lakar memitra yen ada beli ke gianyar tampak sireng manukanya aneh penting man sekaya yening luas ke Badung uli petang keungasan ngelah hutang pangidang lunasang tenang gen ino si demen karangasem beli sing demen macem-macem jam itu beli subuh megedi jam 5 beli berjumah dini de kadena beli melali beli ngerti iloh ibu jumah berdiri ngantiang sepetekan beli mekuli uling ngetuni yening luas nganginang kesidemen karangasem beli sing demen macem-macem lo yening luas ngajanang uli bangli ke di metro beli sing lakar memitra yen ada beli ke gianyar tampak sireng manukanya aneh penting man sekaya yening luas ke Badung uli petang keungasan ngelah hutang pangidang lunasang tenang gen ino si demen karangasem beli sing demen macem-macem
sadu tekening matuan beli. Yening adi tu sing demen nepokin beli rezeki demes benes cekian. Yening adi tu sing demen nepokin nepokin beli memotor depenya ngorahin beli tu sing jeket tu carane adi beli nawang beli mulai beli tulung je adeng-adeng melah-melah ngorahin sekebedik belilah karunting. Di kamar cenik 3x3 meduk dok cen buku cen celana cen andok cen kasur tiang menungus kos rerame ngarepin tiang melajah megedileng jumah kone otak tiang pangwayah nejani kuliah mulaling jumah ngaba penyakit memunyah nejani kuliah tiang paling ngena masuk kapah kapah. Satu, dua, tiga mula sedang demane tiang yening teket ke kampus lakar melajar kuliah mekejang tepukin malah kampus megah dosen-dosen ramah tunangan tiang masih ngelah nanging di tengah semester papat yang menanam tiang ngelang demen pesu petang kanti skripsi nengancang. Sing mikir manikal masuk tugas
Zaman jani, zaman liu ngelah hutang. Apakah den lakar anggon tiang muliang. Mobil kegedean sertifikat tanah di bank. Kaya jani konden ngidang lundasan. Sing tiang yang terus bakat kemehan. Kang wang jani gendang gendeng anggon sapang. Nyelimurang kena uyang uyang tu sing ngidang maya utang. Ngemasin peninggalan kewah mulasan. Patah cara tiang kemumai pengamu berutang lakas nyilehne tu sing hitungan apekal anggon mulia hidupe jangan tapi neilah yang layang aneh meneh bas batang benang angin kuangan kewah meneh kang taline nyangket milahan nasib 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 tiang aneh jani buya utang nasib 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 tiang ne jani lebihan utang. Sing tiang yang terus bakat kemehan. Kang wang jani gendang gendeng anggon sapang. Nyelimurang kena uyang uyang tu sing ngidang maya utang. Ngemasin peninggalan kewah mulasan. Patah cara tiang kemumai pengamu berutang lakas nyilehne tu sing hitungan apekal anggon mulia hidupe jangan tapi neilah yang layang aneh meneh bas batang benang angin kuangan kewah meneh kang taline nyangket milahan nasib nasib ya ilah yang layang meneh bas batang benang nasib nasib ya ilah yang layang taline nyangket milahan nasib 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 tiang aneh jani buya utang nasib 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 tiang ne jani lebihan utang.
ngale gawe di jalane dadi gawe ngindangin tamu kemumai pangman komisi uleng semeng nganti kepeteng hidup serasa telah dijalani tamune jani subetu sing cara tamu aneh pidan subejelang ken ajen barang tu sing idang ada nem legendang undo lacur dewek titian aneh jani lakar ketuturan ngabetamu Perancis jenang nemelangis kaden liu ngabekipis ngabetamu Jepang celapen ke arsop sepanan mulai bengedam belang ngabetamu Cina ya lebihan munyi cara nagan bebek wani ngabetamu Belanda dunia tua-tua jeprakat aja kenyatu hari libur muridnya mulai sing masuk aku lacur gaide sing mana susu hari libur muridnya mulai sing masuk aku lacur gaide sing mana susu tamune jani subetu sing cara tamu aneh pidan subejelang ken ajen barang tu sing idang ada nem legendang undo lacur dewek titian aneh jani lakar ketuturan ngabetamu Perancis jenang nemelangis kaden liu ngabekipis ngabetamu Jepang celapen ke arsop sepanan mulai bengedam belang ngabetamu Cina ya lebihan munyi cara nagan bebek wani ngabetamu Belanda dunia tua-tua jeprakat aja kenyatu hari libur muridnya mulai sing masuk aku lacur gaide sing mana susu hari libur muridnya mulai sing masuk aku lacur gaide sing mana susu
Tuhan tiang ngene jani hidupe mondong sengsara ngelah kalung ngelah bungkong mekejang megade telah sube pepayasan kuranan nema adep ngubuh kucet jebang kesengkarwan undong tetagihan piana kengsan ngedenan lanjutin masuk sekolah mayah kene mayah keto ada gen tagiheun konden buen anggon jumah sesahin lepang ada bas akilo lo mesti tetap sedia penelah metekan sekalian teke mantuah molas tali terpiah awai tuara jana kedije salike meliang piana necenikan pelalian kadira sebekal masuk nekelehan ngangsehan ampurayang ide dane tiang nyatuan kelacuran tiangnya dadi kurenan tetagihan piana kengsan ngedenan lanjutin masuk sekolah mayah kene mayah keto ada gen tagiheun konden buen anggon jumah sesahin lepang ada bas akilo lo mesti tetap sedia penelah metekan sekalian teke mantuah molas tali
di tengah petang hatin beline rem-rem saputin sebab ada masih agak cek sundeh nenyunarin rikala beli ngarepe ngaleh tresna sujati margalangan kenah beline marliangan hatin beline damare ram-ram ngangsan nerangan mekelo rasa belinan nang sakit hati bengong start temepangenan ulian pegatin tunangan beline ipidan ne mekelo sayangang dadi hati nyakitin kewala jenis subengi gisan sakit hati nengangsan ngilangang suka ada adi nengi berbeli oh adi sayang wantah sukseme nengidang bibe beli neng rawasang yen dadi ide belikin adi anyake adi dadi tunangan beli boy adi tresna pelarian beli nanging mula adi nasi dengo baden tatu tresnan beline di hati mekelo rasa belinan nang sakit hati bengong start temepangenan ulian pegatin tunangan beline ipidan ne mekelo sayangang dadi hati nyakitin kewala jenis subengi gisan sakit hati nengangsan ngilangang suka ada adi nengi berbeli oh adi sayang wantah sukseme nengidang bibe beli neng rawasang yen dadi ide belikin adi anyake adi dadi tunangan beli boy adi tresna pelarian beli nanging mula adi nasi dengo baden tatu tresnan beline di hati tatu tresnan beline di hati
bilang